Sibingelele ngane zakwethu nakuphi nakuphi lapha-ke emakhaya la kufinyelela khona leli khasi lethu Umtalo TV. Siyakubingelela lokubingelelayo iyona intathela khona la kwaMhlaba uyalingana. Ingane zakwethu esikuphathele zona-ke sizokhuluma la ngomthandeni u-SK umfoka Manqele osovedane wenza okungalindelwe noma obekade kungalindelwe izolo lapha kuTeam Tamara. Siyazi ukuthi ena kunenkulumo nje elokhe itrenda lapha ku-TikTok yakhe uTamara ayishiya laphana enkundleni yakhe uTikTok. Kwavungazela abaningi ngaleyo nkulumo leyo, hhayi yona yodwa futhi nje iy'nkulumo zakhe zona zonke. Baningi ezibashayayo bagcine sebekhuluma ngendlela abakhuluma ngayo, ikakhulukazi laba ebesimame balwisana noTamara. Abanye babo esingabala khona usisi uMaMbomvu kanye nethimba lakhe ehambisana kanye noSizwe Mdlalosa. Kube-ke laphana-ke iy'nsizwa-ke ngenxa yokuthi zibona igalelo lale ntombazane nokum-appreciate-a ukuthi akwazi ukuba umlomo wethu singabantu besilisa, ngoba uma uthatha ukubheka ey'ntweni ey'phathelene nothando asinayo i-voice ezwakalayo thina abantu besilisa, kodwa kuyithina kumele sithande siphinde futhi si-provide, sinakekele umuntu lo osuke uthandana naye. Kodwa manje ekugcineni ugcina uzibona usungathi wena muntu wesilisa ngathi uhlezi kulolu thando uyi-victim ngendlela okwenzeka ngayo. So asina-voice-ke the way okuyiyona njengamanje abantu besimame ibona sebafuna uku-take over. So usisi Tamara-ke ukhuluma izinto ey'ningi laphana ey'thinta zonke lezo zinto lezo-ke, ukucindezeleka komuntu wesilisa, ukucindezeleka kwama-rights akhe, ukungabi nalo izwi, ukungafuni ukulawuleka komuntu wesimame, nanendlela-ke abantu besimame-ke abaziphatha ngayo-ke nje generally. Ukhuluma ngazo zonke lezo zinto-ke lezo-ke uTamara. So iy'nsizwa-ke zibe sezithi zicela ukuthi kube khona isikhwama sokuthi kunikelelwe uTamara, athengelwe ipholo, athengelwe i-iPhone, mase lapho-ke eyokwenziswa iy'ncwadi zokushayela. Okusho okube yinto-ke leyo-ke esasekusifundile izolo kumthandeni-ke ube senikela ngo-3,000 laphayana eqembini le-Team Tamara, kaSisi Tamara ukunikele nje ngo-3,000. Baningi-ke abantu abanikelile, kodwa-ke sicela ukuthi siyivale la, sizwe okwakho ukuphawula laphana kwi-comment section. Cela ukuthi ungakhohlwa-ke ngane zakwethu ukulayikha, uma ungakazizo ulayikhe, usubscribe, mase lapho-ke usushiya ne-comment yakho lapha kwi-comment section ukuze ilokhuzana ipheji lethu likhule ngamandla. Lo ozithobayo iyona intathelweni yakhona la kwaMhlaba uyalingana. Sicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi wena ungabethu nathi singabakho. Qhubeke uhlale nathi ungapheli umoya.